To je takva atmosfera bila tamo. Oni su nam bili kao drugi roditelji nama. Dakle, to je nevjerovatno. Isto tako mi odlučimo za inade, iznenadimo Čika Miška i Mirsa i da mi budemo, dakle, potpuno mirni. I oni, evo ga, provaljuju u sobe, gledaju poput. Mi svi u krevetu, ako ležimo. Sad njemu čudno. Nema zašto da se uvati, nema da nas kazni zašto. Cijel dan. Nervozan on, Čika Miško se bio ovako. Mirsa pored njega. Mi se vraćamo, šetnja posle ručka i u 2 je odmor. Mi 1.58, ono stoji gore dnevnik, stoji onaj sat, mi idemo nas gore. Čita tako novine. Kaže, stani. Mi, stani. I stojimo, ništa nama ne priča, čita ovako novine. Klacka se na stolicu. Čika Miško, čekaj sekund. Ide onaj sat, 59, 2, 2.01. O! Zakastili ste minut, pa da se sklekao.